Хымла чырылми тузайлесі республикара шенерен ваилмеле күнбергеч вашен бушлығы Олег Николаев патшалық канашне Яны Чирвинче галаре. Хымла тузайлесі беперін республика ертне әмірде шыршывебек чабадухна. Сагыр вұннымы шулзенче анат вады бенде сагыр жер гектар жинче шидендерне. Колхозсем саланны хышын нумай шишаге шине алы сулны. Халі семі сылтын ешінаган лаптық пызығақ марпул инде, чывашен рачере шавчавақ хымла тузайлеген цеп регион шутланать. Хымла бақчизем едерне вармар, шербю, варнар районезенче упранца юлна. Перінтарықра ытларақ техімлі сорцене шидендереші. Візенче южеклік виші виші сагыр процент падан лажать. Ана кымылаганзем, ыйдагансем чилайын. Республикара шпалерзем гарна вишер шетмілітла гектар. Анчах ытларақ пайы пушақ вырдать. Хымла тузайлі сыты каклыш. Калабыр пір гектар симі сылтын шидендерме керлюк шаба шер гектар тештыры тузайлме булать. Шавнама шак отраселе адаландарзы яма патшалық пулышы визер евір. Теші шерещені зем. Чуваш хымлыни рыят недавырастезе халі шенедірзі шлеметілі влартна республикара. Ертне жул правительства ядарлы концепции ешінна. Хымла тузайлегензене бюджетран субсидий парса пулышашы. Паегуна улду предприятие если забрать. Падим районда хымлана адаландар займа сразу ювар. Шамба шидесі вахытра кажалги жул. Ебір иги район тип районынде аларсақ варашын. Шак район зенже патшалық пулышывы барса. Шак хымла тузайлес. Эше тоже шенеле шетерзарашын. Эше нумай. Пурдей пірле дұрсан. Эш тума бұлдарапыр.